Kahomang nudar atividade tradisional nebe mak iha desde hori ulu kedas hanesang herança ida nebe peyala sira husikela mai ita nune to ohin loron kahoman sisai na fatin atividade lorloronian ba ina feto sira iha uma. Kahoman nemos sai hanesan fonte rendimento ida basira nune belehetan rendimento ituan atau sustenta necessidade família nian. Material nebe mak sira usa hodi halo kahoman ne mak hanesan akadiru tahan tali tahan no seluktan nebe balung sira kuda rasik iha tos no balung mos sira sosa fali husi município Seluk. Iha âmbito Feira Cultural Comunidade País Liam Português, nebe realiza iha CCD e na feton kahoma sira husi município Liquissamos, hetang oportunidade hodi lori sira nia produto mai fan iha exposição ne. Produto sira nebe ina feto sira homan lori mai iha exposição ne makanesan, bote, lafatik, luhu, pasta nebe mak combina rotais no acessórios tradicional sia seluktan. Durante a exposição ne ina feto sira nemos apresenta maneira homan e a faten refere. Si suku Guguleur, aldeia Kaikasa, administrativo Maubara, município Liquissa. Maya ne convida o CNCI, pois sa marketing telefone ba ami yang satu mai resista mai ba amne narang ya ne keleurona ami grupo sira ko si Homan nene sa ami keleurona ia MCI antam atu feira hansane sira sempre telefone ami o po convite ami mai resisto iya ne hau lori hansam pasta bote makerek ne kakehe lafati Timor Leste, Tiwan Timor Leste, ansa pasta sernene kami ansa homan depois kami kombinasi falotais, depois ansa lapisira fatin serne, aluhu, ne otang aksesoris nebe ami halo bringkus, kurenti, ne ami halo batais, halo bakadiru, halo baheda, kona ba heda ne hansa ami kuda rasik depois ami iha amne grupo kan ami iha ansa borone iya akadiru ne mak ansa ami mai sosa faliata sibu ebe kona ba borone ami nain rasik iha amne grupo kan kada ansa grupo ida tengke heta ansa borone tengke ema ida tengke kuda tambah desde ulu ami ni ansa kultura abon sirakan dan tengke ami tengke homan hatene se ami homan la hatene surutais la hatene kan ne se ita nudar feto ita tengke halo basane hatene aku explica deit mak borone mak prosesu kleur tamba panhira hansa ita bakua se ita iha huni dakaru ita kuatia ita se dam saitene tarak se dam vale dang hotu tia sei habai loron tolu hansa habai ita tengke seda halo kaber tia depois nyamaran lalais depois nyamaran hotu tia maka poin sakat makan sana ne ita tengke sakat vali tia depois ita hakarak homan seda awakarak homan karteira hansane antah hakarak homan karteira au bele halo karteira atu homan pasta hansane au bele homan ansa bote makere sera hansa tara dadau dia boron ini anene ansa ne au se prepara sen ansa lapis fatin au aprende homane husi kere samne kultura tambah amne visa bon sira ansa ulu ka hansa ami seki ama sira hanoring kata peto tengke homa hatene peto tengke suruh hatai satene peto tengke teng hatene ne magden feto ne servisu makane seita hansa lahatene ne ita tu hari umakain sidau kira tambah tu ramne kultura hansa ne tengke hatene buat serne ami hansa
bebe kami may turfeira, mas que hansa ladun sosa, may be cliente ladun tamal, may be ami sempre contenti na fatin tamba setiap feira nene sira conviti ami may tur. May be hansa lawas jana ko dalam rumah loro nida kala nida sira tama hola. Dalam rumah kala nida mai ladun saida mai hansa rame duni. May be ansa ladung sosa. May be tote bansa kala ni davali sira mai balu sosa. May be ansa ida ami may partisipa da dauk nene dan malay barak mas ansa malay ladung tama fali. Tamba sira sayo si sira ni encontro ne bani sira kon sai mai liur kan zam enam teona. Anta balu mak mai visita ne mestan balu lai haida balu sai baliu la mai da. Nebe amus dalam rumah amus saya dah ladung kontenti tambah ami hetan konviti dan feira ansa saya lorombo sepelpenian amus kontenti kata semana ida ami sempre saya ansa hetan utuam ami ambil dehan agora ne timor mus akara society ne produk ansa lokal serne. Nebe ansa malay la dun tama may be timor akara kola sa sana be amlon may promovi ansa lokal nene makara kan sa sosa tambah tur kulturalnya kay mare sa sansa ni tanian rasa. Kahoman hola parte ona ia inam feto sirane nyamoris tamba desde ki kedas sirane avon hanoring ona sira kona ba maneira homanian nune sira na fatin continua homan to ohin loron. No considera kata kahoman nudar lima fatin beyala siranian nepe husi kela tamba ne na fatin continua homan atu kreatividade tradisional ne la bele lakon no li husi kahoman mak durante ne sustenta ona sirania necessidade familianian. Omane ansa ulu kamnya bon sira oman depois mai amne inama mai falami mas oman afatin tamba amne muri soidane o dia tende labari sira escola am lori date omane maka o dia juda amne wan sira escola pois essa sane ekonomi omalaran ne mas am lori date dane ne be am labele usi kam ting o bawan sira sa iPhone falmai mas ting ke oman afatin tamba oban tuiritan ne be yala sira. Lima patin ita la bele husi ne makami karak koman komang idane akadiru ne bote makere kina makane oman lapatik tiwan pasta pues kartera benene edane ami homang kombinasi hotais oma buat barang lo nene ami homang telepon patin serne ne ami mahoman ohin sira malay baru mai sosa itane linti ohin taman sira sosa ituan sira sosa la tais ne kartera buat sira makerek sira mata mun gosta sira hola sasan sira nene ami naing kudarasi so akdiru ne am sosa paviosi be bau kau balu tambah kediru los balu sira makiha be am sosa usi sira iha mau bara duni mo siha ami sosa baeda ne la iha ami kudarasi naing kudarasi sitos larang itanian so tintane mag sosa pal idam kormi ne mag sosa pal usi benene atambua ne itala bele sa ida produce ne so atambua mag produce am sosa pal ne udio alo makere tambah ita karak ai ili modelu selo mai be ita lori de titane lima ita ili mas modelu ane sane de to na tenke usa mesin rumah makita bele halo modelu yoin ita usi kona ita usa palmalainin niya or sida itaniane kan lakon yung usita ne makami tingke manteno idane se karek foti pal modelu selo masamber halo ti amne buat sene mahalo pal modelu selo tingke usa mesin lai ami usa olima de istante rumah intrensero rumah mai dusar sira usu dan tambah saida makimila usa iminia par imuza pal emania ne makita niane itala vele usi kita tengke halo na pati tambo idane ne ba sira sound phone sira ne be maksa e fal maine tengke continua na pati per to ami lai ona sira vele continua amne actividades ne tengke ala ona pati
Tamba au ne be membro sira hene bana ne grupo ne los individual ne grupo. Ne be alo completo hotu ba tem que ano na patin. Uan sira benene saiu si sekolah mai sira ami tem que aprende. O aprende sira per sira mas tem que oman. Ita oman los date. Ita bele dehan katak oman los date. Ita fokus oida ne começa ainda der tolorai kita bele oman kikuahan sanene ita bele oman to 5 tahun nen. Mas oman date. Banyak taling korsen ita ketak falona. Tem que completo outro makampoin usa faliokor usa falnya talin serne tem que hat me puloro nira mak poin outro completo teve sabe fiar kata se feira Roma convida a mina patin para ambele lori sa sanserne mai promove ne para balu hakarak sosa bere sosa tamba memori soida nene amne hakarak ne ansane. E a exposição ia mos grupo criativo balon lori sirania produto konaba reciclagem liso nebe durante ne sira serviço halibor liso e a capital dele o de halo sai produto furak nebe mak ia valor econômico. Ami produto ne mai husi liso. Ami produz liso sai produtos. Composto husi massa oli sini. Mortofatin sini, korker masa nebe ami bele produce. So aku amak ami bele hatama. Ni hare ni observa durante ita ukun rasikan. Tiumos acompanha informação no mundo ninian kona ba lisu. Lisu ne iha mundo ne ema perkupa. Tambah lisu ne bahira lidio masa sini kondo ita soe por exemplo hatasi larang iha baleta iha ita tau herai i tinan rua tolotan ita nirai ne sebele istraga hotu tambah masa sini. Lihusi Feira Cultural Comunidade País liam português ne vendedor timoruan sira bela introduz ona sirania produto ba visitante sira liu ba nação membro Sepelpenian une bele conhece dia cliutan kona ba produto tradicional timornian. Feira Cultural Sepelpene lao durante loronen ne beha husi loron ruanulu fulan zuilu to loron ruanulu resinen fulan zuilu.